emculweni akekho ubafo akusucaba mangaya akawazi umculo ngeke ngize umculo nomuntu okwazi ukucula. Ngisacela ukubuza msakazi indaba zamaskandi ngayitholaphi? Mabuthelezi nawe Mbatha. Ichaza ukuthi insizwa kuthiwa ingeniswa ngiyibongelo zayo. Yabona nje nani njoba nithi nje wena mgcwalise emabhida wena wahlukanisa unyaka zibongelo zami le. Kodwa manje ungenabo ngene insizwa uvela uthiwa nje hayi ngena ndoda siyakwamuka siyabona wena bathiwa ngenze i-reality show angizothatha amavidiyo amadala la komputuzeko mhlawumbe amavidiyo amadala ngowina amavidiyo amadala cha ngizoshaya i-reality yamanje kuzobonakala abantu befaka imfonyo kubonakala abantu bebehlangene besizwe kade kungena insizwa lapha kwamanqele ikhuluma lapha ngeke nguzibo ukuthi ukumenshini igama lami okuyinto enhle kakhulu nami futhi ngibona ukuthi ukumenshini igama lakhe uyinto ebalekile ngoba lensizwa bafowethu ufuna sikhulume iqiniso ukuthi insizwa lento wayisiza ukuthi ithi bayifike endimeni besibona ukuthi insizwa enganceka nayo ile yakwaMpungozi ngoba lokho kwakwenza ukuthi wonke izinto mina ezinhle ngishelayo nawo bazeyicabanga nanokuthi futhi bangabe ibiza mina njengoba ningibizile isigqemeza bese ngifake endalo ngoba uzola kodwa kahle lapho ngifuna ukuthi ke ngiyafisa ukuba kuphela lama reality show uSBC avula ithuba la khona abantu abazovota beyisholo bona ukuthi iyiphi show ehambe phambili sifuna lento lena igcwale nje izwe lonke kubonakala ukuthi kahle kahle ubani kuphila ngiphatheka kabi uma ufika lapho ngoba abaculi laba babecula ngempela hayi indaba yokudlala hayi njengamanje umuntu osenzela athatha ubrand uthi awufake bese ethi umculo babe kwaculwa lapha futhi kwacula indaba yokudlala so ingakho ngithi lama benefit kahle kahle awabo lama show lawa kumele kahle kahle kube khona ngempela into esithi siyakuveza ukuthi awamaqhawe ayelola lo mculo ngoba namhlanje umculo usesigabeni ehlonishwayo ngenxa yabo ngalelo uma igcokama elisha lingaqhamuka lithi yenzani ingoma namhlanje ungavuma hayi lo sizwa uba ngathi ke mhlawumbe hayi akalokhu uzagcobe cha ngathi mhlawumbe singagqoka cha umculo akekho ubafo akusucaba mangaya akawazi umculo ngeke ngize umculo nomuntu okwazi ukucula ngayiculela nesizwe ezincane ngoba ezafikayo ezicula abafana abaculayo ayeke lokele mfowethu siba kakhulu Khuzani KHOZIFM sibabuzela umbuzo ofanayo ke igcokama lithe ayike Khuzani usho kwakhe so leyo ke imbono yabo lento KHOZIFM